Isya hasiban ni perkat sosen ai mah papan sak stom wei brio sak stom na matahari jet brio te kam yari mangin syama kibalong kibakloi ban ati ra jing mah wareng te lalong balak kloi la song sak tangan te lalong baris ya jing mah na matahari jet brio te hadu mentai tang sebelum tang dei tang gaseng wifi ke badang nut bang persya ya kan ka persya ya reception policy ni ka UDP ka HSPD biru ke balabu ha ka election manifesto jong ka ha kan ka jira election badang sudah bu tam simlakan pangani ka reception policy ma temut lalong kumba maki lalong ki klena thang juat labama jadi kisaran perum derbar kimut ban klena kan kamat wala ki dan hak sarkar ni kum ke UDP kena ngelam ke UDP ki don hak kabinet ru kiba dei ting kita kena ngelam semalang ngelam jong ngeri kita brio kiba lap iya ka setar jong ki hak por bagi dan long kita kena ngelam semalang andai mentapat anda kelihatan sikit tidak umat keren lesi kena kapat iba maki ki kai ka ba kila akapor ba kidang samla kalong tang ba kinyo political mileage mah kinyo support ba anda kelarung hasang sang pertai te ngasoban kentu iki ba lada pi siya yang rizat brio te berkanya kan ngamat om punya compromise yak syuki ini ba tagi jingyo jumuto jong pinak sangkat ningkong hiru na kentu ngadu MLA jongi namo pelang konstituensi uba bion kurba mah mo uruk don hak sang UDP jangan kentu ya gada mo usu kiasha ya kimat jong gari jet brio bat ya kijing jong kon samla jong konsumsi mo pelang jong gari jet brio bro koi udi ban mi sakmat ban klanya ni kamat namar adu menta nyempat ba maki kin persya tengah kentu ya ba udah ban keren persya ya ini kamat jong gari social bersih bandawana sokal ban pembet bang kenturu ya kilai pungut kiamat ikasi jongi namar sawut jong wifi kelak kersian yang resolution bersih bat kawai kesit kali syau garu te menta ketui gini kilai pungut ba mapi ada pisukya namta kali kejet beliau bijai ban keren yang kamat bat ada benut ban keren kabha pinher syuki alat dikiwai benut ban keren bat benut ban ang ban persya wadi sarkaru akan turu ya kitu ki minister kasih ngadu deputy chief minister Preston Johnson ada iya saya yang kejet beliau ada pi kejet jong ikon samla ya dai ban menta ada pi menta lalu pi bat kajen labha ba mapi ada penut ban keren yang dikamat kajen bah ba mapi pinher syuki namar ada mangi ki long menta nyulai ban mapi kena habor nyulai te kai hadien pat men nyin ai hanu ya kata nyin keno eno mono bale kani te ni kun samla ki badang pule ni kentu ya pi wa lada mapi pi kwa asya kanam keburam kumuntaw mo ngilam jong gari jet brio kita ban ya kani ka resolution policy te akan tu ngawer ki para samla pule ho kiba pule ki college prepare agi university prepare pinam skau bani kade kata kajin penki lani kajin eki persya kepala lam daksing sempertai indengin syem ba ani kamat kebeki kade kamat jong jet brio pinam syem ba ani kade kamat politik jong ngono kasing sempertai kumbala ong Dr. Amprin, Dr. Karlukima di belakang no yang bagani kiti kamat sing pertai banyo anong sing pertai mulai jigi syakam dai kamta akan tu nadu ko Amprin mah Dr. Karuki bat baro ki bali kasih kinangilam kasih ada hibi tu isya ba kani kamat kakta di bangkren ada pi sungut ada pi snow ba pinut bangkren di bangkren bersyak ngamut bangkren bat ong ba ngamla bangkren ka ba mirsyuki dia akan tu ya baro ki prasam laru ba penyami renti syakamat hoi ba pemla bensyong ni baro isis ni ndai matrai ada tuan mi haji kersian jong pis kenta bat kani ban penpau kun ta kajin kersian bat kani kalong kadak ban pedi yang sarka bangi kipun samlaru di persya ya ka resolution policy ni persya sarka bagi dewan ka ba kan penbet ti akan tu ya pi ya baro i bakin mi syakamat kam na syem bakani kadi kamat ya le kamat sing pertai banyak dosa pertai jong no kumbala ong nai tagi badan bu ong mah sya stoma sya kan diskusi ya kajuk pot pengikiman badang don ngelam dia akan tu sya sarkar mah lada jai warden bibili bacing jinggit klik bat ada pimlai ada jai ke basneu warden temut kajing iki ke bakamjur nang cepat ka up bat lesi samla kiban sabun om mungkin cukup tengah kam ban bat kulom ndrai tetapi lada jai warden ada pimlai pimsof yang ni ka isu temut iskam kiba ban bat sulai ri kidang kinsadan kiban mi mah ban bat sulai kiban ra sulai penyelek persyak yak sarkar dah kata lenti bayi Islam nama ada bidang ya terlenti ke jam pim sengap
te kan sapoy kata kapor ada mo pi pemlay kata kapor kan sapoy